Yo, what up, man? C'est qu'a fait? Bienvenue dans la vidéo GTA 5. Yo, story ça vraiment intéressant, man. Comme ça veut dire, pas comme pas jamais jouer à ça, non, man. Comme ça sorti quoi depuis en 2011, 2012, 2013, l'année ça yo. Pas jamais joué non, man. Comme ça veut dire, et qu'on y a même joué là, man. Vraiment intéressant. Ça veut dire, Hey, what's up? Hey, man, it's me. Dans le dernier épisode là, man, on ça veut dire là. Ouais, tout ça qui est passé, man. Nous avons besoin d'un plan, nous avons un plan, man. Ça nous besoin là, son équipe nous sommes ensemble. Nous les Franklin. Parce que si tu appelles la mort, c'est les Franklin. Yeah. Il fait sens, monsieur, les Franklin. Parce que monsieur toujours fait plus de temps. C'est toujours fait plus de temps avec Franklin. Oh, pas comme monsieur mit la mort, non? Yeah, monsieur va faire connaître ça la mort, non, mais. Yeah. Et c'est le Franklin. C'est le Franklin. C'est le Franklin. Ça veut dire la main, c'est ça était la main, c'est Lester. Nous besoin Lester là pour Lester banou. Banou on colle pour les tout bagaille. Pour les tout bagaille prêt. Là quand même, je vais la caler. C'est quoi ça? Encore. Ça fait le bagage sérieux. Amen. Ça veut dire monsieur dormir, lever, bah yo. Mais c'est pas quoi il est toujours non, man. C'est un peu la boue business là, man. Monsieur Lambda suppose à faire avec Franklin, mais comme dès que te dit, dans l'épisode ça, dans le prochain épisode là, on a fait bah là, man, qu'on a apporté Lester, man. Petit monsieur pas. Petit monsieur pas de respect même non, man. Mais c'est fâché. Ça joue en dedans, man. Au vidéo game là, jouer oui, man. Really? Like you're an hermaphrodite. This, suck cock, that. Go away. What? Go watch your linear entertainment. Go watch. Oh, man. C'est pas expecting like that, no, man. Shit. Oh! Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Mais c'est quoi ça derrière, man? Besides just standing. Shit. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. C'est qu'on a frappé lui, man. Non coup de poing. I just want you to do something. Besides, C'est video game. eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Yo! Bah, reste. I'm just trying to help you. C'est fâché, man. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Yeah, et Nothing ouais. at all. On va dire là, on voulait aider le man, aider les kraze. On va dire la pause jet là, on va pas la veille. Il y a un problème, man. Sorry. Oh, c'est ça. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. C'est beau, man. C'est pas ça, man. Depuis qu'on est sur faire animal, You know I have poser bad plans. mande eskiz. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Ah, man. C'était ouais, les gars, pour sortir ça, man. Dans le fond, monter bekan. A bike ride along Vespucci Beach? Shit. Okay, Dad. I got just the thing to show you. Alright. Allez, au centre de vélo. Ah, ça veut dire. Et on va pour This bekan game là, was going puis il y a le so well flan, until né. you showed up. You know that? Ugh. Ah. Regardez ça qu'on va le faire. Ah, qu'on a louer You're bicyclette. lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big Oh, wait, deal? mais. If Toi, j'aime anything jouer une goes botte là, wrong, non, you man. can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Station change. Oh, hella yeah. Monsieur a How am I joué une meant botte to là, develop vraiment, my man. own moral sensibilities Ah, when monsieur, yours non, are allez. so unbelievably fuck-faced? Push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow. Je sais pas la parole comme ça, man. They Je just sais pas la took a parole seat of your comme ça. property Calotte, with ma payment bro. pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found. What are you doing? You're driving like a psychopath, Michael. Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of Yo! masculinity? C'est à la This is cause de normal? mon vieux Shut monde your fou. pie hole. I think we'll Yo. both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh?
Take a good long look in the mirror, bro. I'm not the one who doesn't respect my fellow human being. No, Yeah, not unless they're a spick or a Você Jew boy or an ass considera que eu sou homo. muito fou, ah, There was me thinking there's a difference between witty banter on a les arising from a monsieur, sense on of a les. competition Witty. Bah, pas de mais and ça mowing fait vrai, someone non? down in the street. Ah, man, nous y va, nous parquer là. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Côté, là, nous allons le bicyclette là. Pas juste pour un, man. Hey, you. Pas le, man. 2 bikes. Take your pick. Deux bicyclettes. Je choisis ça, nous voulons comme ça. I'll take Eh. this one. Ah, man, non, man, bleu là. Et après, l'autre. C'est pour 20 If I beat you $. to the end of the pier, you're buying me a new TV. On allait, man. Et si on arrive côté vite, parcelle. On va changer notre télé balai. Into the pier? Ça, All right. oui. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. C'est là, même si bateau, on commence à agiter comme ce monde. On allait, Marco. My flat screen. Come on, Jim. On a- Catch up. C'est des nets, Imagine man. I'm a big, juicy burger. Ah, c'est là. Imaginez quelque chose bon burger qui bien goût. C'est que là, mes burgers, man. You'll die Shit. first, old man. Right after you buy the TV. Hey, don't they have fitness video games you can play now? My body isn't meant to work like this. I'm not gonna debate you. You're a sore loser. Wow, nous bêtis. Shit! No! No! Hey, we didn't discuss how big that TV would be, did we? No! Nous How's bêtis, 20 man. inches sound? There's a prize waiting for you at the end of the pier, Pops. On veut I nous gotta faire, man. video this and send it to your mom. Ok, nous podemos mexer. J'ai connu la route là. Allez. Oh, monsieur court trop fort, monsieur bouquet. Tiens, But comme you ça run bat out of vite. gas? Ah, that's a first. Oh, wow. It's Qu'est-ce qu'on not fait the là, winning, man? James. It's the taking part Yo, that nous counts. passons mauvais route là encore. Allez, shit. Nous pas aller fort nous, man. Ouais, Kem se bat fort chaque qu'on aller fort, man. Chaque qu'on aller fort, Kem se bat fort, man. Et si on aller fort, il s'est mourir. Allez, et puis nous tout y est, monsieur. Oh, shit. Il s'est mourir, man. Ah, nous m'a dit, c'est pas capable, man. Pas capable, man. Eh, Jimmy, il va vendre nous, man. Oh, non. Ah, Jimmy River. Cat, man. C'est comme ça, man. That's it. Number one, pal. C'est arrivé. C'est pas capable, non, man. C'est à la fin, man. Ouais. I never agreed to that. T'as mouru, man. You know, this is real nice, Dad. Yeah. Bonding. Ah, je suis, good man. times. Ouais, parce que t'as un petit tout, man. I'm Tu giving it my aimais best ça. shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? Ah, là, Why let don't me you see. stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Think about Tracy Pitit doesn't après, get man. kidnapped or destroy my yacht. C'est vrai, It's just mais because c'est she's ton too busy problème, getting man. fucked by dudes to get on TV. You Oh, don't talk ouais. about your sister that way. Well, Ça veut dire, mais c'est I'm compliqué sorry, de but faire les it's true. Tracy, I mean, man. according to her Life Invader page, Ça she's veut dire- hanging out with producers and porno guys this afternoon. Shit. Actually, it's all happening right out there. C'est ces petites filles là, man. That makes yours look like a refugee raft. A fait pour nous, man. You know the kind of. C'est une bout là. Oh, man. Ça veut dire, pour nager, pour aller dans le bout de ça, man. Nager jusqu'au yacht. Appuyer sur X pour. Ah, man. Mais là, nous, à la bible, man. Tommy. Ah, montez, vous montez, man. Shit. Appuyez sur RB pour plonger dans l'eau. Ok. Il faut monter.
Ça veut dire, je parle dans bout là, je parle des petites filles là. Yo, je sais pas j'aime montrer petites filles ici. Nous, Tracy, puis a fait des amis avec mauvais monde, man. Mauvais influence. Ça veut dire, c'est bon petit garçon, man. Dog, bah, faire rien, c'est chita dans le la jeu vidéo game, parler tété. Et puis, qu'on y a le go petite fille, les Tracy. Il en fait tout ça par bon. Ça veut dire, man. C'est pas une chance même, non, man. Et puis, c'est madame, ni, man. Là. On est qu'à montrer madame nan je tennis sur men. Et puis monsieur man ba là tout. C'est pas une chose même non men. Ah nous ah de go de Tracy là. Et Tracy man. Sunny. Yeah, Tracy man say ah shit. Come on, sweetheart. Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, So, you're embarrassing man. her, dude. They're These shooting guys, porno man. here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Bon monsieur loué au travail men. Puis te fait pour nous Did men. I do it? Hey, No. hey, Ah, stay cool, look. man. Oh shit. I like him. Problem. Such a jerk. Dad, you dumbass. These guys are serious. Man je parle tété non men. You seen my fucking boat? Shit. Oh, motherfuckers. Nigga fâché, nigga fâché, nigga fâché. I'm Non, about to non, get non, you alive. allez. God damn it. Go. Nigga fâché. Oh! Qu'est-ce qu'on fait là, man? OMG, they're coming. Go into that outlet. Non, mauvais route, mauvais route. Et pas autant de faire. Et pas autant de faire. Nous mourir, parce que je ne vais pas courir sur de l'eau. Je ne vais pas courir sur terre. Shit. Tu as pas fait tout nager ça encore là, man. Et c'est... Ça veut Shit, dire... they're coming after us. Go into that outlet. Yeah, dès qu'on a la pour notre... All right. Bien. Oh God, look, they're shooting at us. Les amis, man. We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know. Yeah, qui a TV des people, ça, man. celebs, serious drug dealers. Well, since when did TV Oh, on people a les and plus drug vite, dealers man. start hanging out? Come on, Dad. It's Los Santos. Just go, okay? Go. Hey, turd buckets. If you kill us, you'll be jailed, and the sea shark will be impounded. On cherche côté le couille, man. Et notre l'eau à l'entrée. You're Ouais, a ouais, menace. ouais. My dad's the one you want to kill. He's on the front of this thing. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? How Qu'est-ce qu'on is fait? helping us going to solve Qu'est-ce qu'on anything? fait? You're a danger to yourself. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh my God! Qu'est-ce qu'on fait? Yo! Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais mourir. Hello. Sorry! Off, assholes. Sorry! You're a Oh! menace. Fais I can't believe I sort of had sex with you, you psychopaths. You're a Yo! Ah, shit. Nigga tire non encore, man. Ah, ben, shit. They're coming after us. Go into that outlet. ça veut dire, les montrer en dans la man. Comme l'autre, où me faire? Oh my God. Shit. They're Oh, shooting nada, at us. oh shit, oh shit. Ruptured Yo, implant. même j'aime pas raconter machine We'll là, lose them man. down here. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when did TV people Yo, and ça veut drug dire, en dedans dealers là, start tu vois, c'est hanging perdu out? dans Come yo, on, man. Dad, it's Los Santos. Just go, okay? Go. Looks like this is the way out. Qu'est-ce qu'on fait? Ma raf fait même autre l'enfant, non, man. Precious cargo. My dad's the one you want to kill. He's on the Ah. front of this thing. Ma vie à droite. Oh, ma vie à droite. Non. Come on, let us go. Et même côté à encore. You're going to hit me, you psychos. Ma vie à droite. How is tapping us going to solve Ma vie à anything? droite encore.
Pas le perdre route là encore non mais. My dad's the one you want to kill. He's on the front of this thing. Regardez men, la gueule moi besoin touyer et puis tu fais action là derrière. Turd buckets. If you kill us, you'll be jailed. Ah, and a nous sea perdons shark will zéro be men. a Ah, villain. nous perdons pas vieux. Oh my god. Ah, oh qu'est-ce qu'on god, fait là? They're gone. Oh my god. Ah, nous perdons zéro. Oh, this is the worst. They're gone? C'est quoi? Qu'on a Say mis it's zéro okay. aller. I'll take you back to Jim. Ah men, on a tourné coup de Jimmy là. Oh, OK, Jim. It's not okay. It's terrible. I can't believe you did Juste that le to me. boy man. Whoa, chill Petit out, bah jaune ça et la Jimmy. Now, what did you say? Yeah, no worries. It was a pleasure. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're being shot at. No, I meant you don't have to thank me Shit. for saving your life from those maniacs. You Ça didn't va se save it. You ruined it. ça va se de bas ça oh. Oh, mais Jimmy le boy là. Ah, mais Jimmy là. I see Ah, that mais traitor. Jimmy. Jimmy! Yo, le fache à Jimmy mais parce que les mecs qui dit Jimmy ça. He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he's got that crazy look Eh, in mais his eyes, you know, Jimmy, like he gets sometimes, and he just Ak a di kote solate men. coming La with gel you. nan problem How about I de ta just sa drive us men. home? You ruined my life. Nèg la open gao da mon paquet nèg la men, nèg la di non peut-être so fâché men. Pas d'accord non men, c'était la dépose de la caille, yo pas d'accord non men. Mission réussie.